Gradsko stambeno brine o oko 6.000 liftova u više od 4.000 stambenih zgrada, čije skupštine stanara imaju zaključen ugovor o održavanju sa ovim javnim preduzećem. Briga o liftovima uključuje nekoliko vidova delatnosti. Važne aspekte posla objašnjavaju ljudi koji rade u gradskom stambenom, a posle celodnevnog boravka sa ljudima iz ovog preduzeća srešćemo se i sa ljudima koje su ekipe gradskog stambenog brzo izbavile iz pokvarenih liftova. U zavisnosti od saobraćaja u gradu, i sami znate kakav je saobraćaj, ali stižu u relativno kratko vreme. Apelujemo na strpljenje naših sugrađana koje je zadesila ta situacija, da bez obzira i na strah i na sve, da budu smireni i da sačekaju naše ljude koji u zavisnosti od udaljenosti od naše službe stižemo tu od 15 minuta do pola sata, stižemo na licu mesta, toliko je praksa pokazala do sada. Da dižem! Ajde, dižem gore, Aco! Može! Dobar! Baš ono pažno. Tu je majstor Aca. Mi smo organizovani da brinemo o njima 24 sata. Sa jedne strane servis koji se vrši svakog meseca gdje rade naši podizvođači. Imamo 15 firmi angažovanih u tom delu. Oni rade radnim danima u radno vreme, da se vrši popravke i servisi liftova, a naša služba hitnih intervencija koja radi 24 sata, sam naziv njen govori o čemu se tu radi. Prošle godine smo, na primjer, samo na liftovima imali oko 3400 intervencija na vađenju osoba iz zaglavljenih liftova. Više od 25 radnika službe za hitne intervencije brine o svim akutnim problemima sa kojima se u svojim zgradama sreće veliki broj Beograđana. Jedan broj radnika te službe posvećen je isključivo problemima sa liftovima. Mi svake godine organizujemo seminare preko Instituta za bezbednost iz Niša i oni održe ovde 2 dana predavanja, izlaze na teren, pokažu radnicima, majstorima kako se to radi. Oni praktično polažu i dobiju sertifikat za rad na tim liftovima. Da li su ljuti što niste ranije došli ili su vam zahvalni što ste ih izvukli? Pa ajde da kažemo, 90% su zahvalni kad ih izvučemo, tih 10% što nismo došli ranije i tako dalje, ali otprilike tako, 90%. Je li ima onih koji hoće sami da budu majstori? Ima i koliko hoćete. Šta se njima, kako? Šta da im posavetujemo? Da im posavetujemo od 15 do 20 minuta do pola sata, doći će ekipa, izvodit će ljude i to je to. Da ne diraju sami jer to je dosta opasna stvar koja nije za igranje. Sam u liftu koji sve sam normalno radio. Birala sam sprat na kome živim, u tom momentu ništa se nije desilo u liftu. Prestala da mi svetli ova cijelica gore i prosto sam se zaglavila, nisam mogla ni napred, ni nazad, ni da izađem. Pretpostavila sam da na prvom spratu. Pozvala sam druga koji je automatski kontaktirao vas i vi ste došli u nekom periodu od 20-25 minuta. 3.500 intervencija službe na odglavljivanju ljudi iz liftova mogu da se u velikoj meri stave na dušu veoma velikoj prosečnoj starosti liftova u Beogradu. Računa se da je vek trajanja jednog lifta 25 godina, ali samo 10% ukupnog broja liftova ulazi u tu starosnu kategoriju. Svi ostali su stariji. Ima dosta onih koji su stariji od 50 godina i onih koji su napravljeni pre Drugog svetskog rata. Gradsko stambeno, vodeći računa o ovim navedenim liftovima, organizuje svakog meseca servis, što rade naši podizvođači, i ukoliko podizvođači i odgovaraju za ispravnost lifta, ukoliko se utvrdi da lift ne ispunjava one potrebne zahteve za bezbednost,
naši serviseri daju predlog, odnosno taj lift isključuju iz upotrebe. U slučaju zaglavljenja vadimo ljude iz liftova, isključujemo liftove iz rada, a onda obaveštavamo firme koje vrše servisiranje tih liftova da dođu da, naravno, poprave to. Procedura je kasnije da se pogleda šta na tom liftu treba da se radi i dok se ne otklone uzroci ti koji se tiču bezbednosti lifta, mi lift ne puštamo u pogon. Pravi problemi u vezi sa liftovima nisu tu samo kada se u liftu neko zaglavi, već i u zgradama u kojima su liftovi trajno onesposobljeni. Ako je cena popravke velika i ne može da se namiri iz postojećih sredstava koje određena zgrada ima u gradskom stambenom, stanari često ne mogu da se izbore sa velikim računom za popravke ili rekonstrukcije liftova, jer lift nije jeftino prevozno sredstvo. Ono što može da se otkloni za manje iznose, to uradimo, a ono što zahteva veće iznose, ukoliko Skupština stanara ima sredstava kod nas, onda mi ta sredstva uz njih u saglasnost ulažemo i za neke popravke koje su i veće od manjih vrednosti. Međutim, kad se tiče o rekonstrukciji lifta, to su sve velike vrednosti i jedina je mogućnost koju mi možemo da ponudimo. U tom smislu je davanje mogućnosti stanarima da to plate na rate. To je ono što mi možemo sa ovim našim sadašnjim finansijskim stanjem da pomognemo i tu ide i do 24 rata. Beograđani ne mogu da izdvajaju po više hiljada dinara mesečno za otplatu novih liftova. Zato je u toku izrada studije projekta koji bi mogao da u veliki broj zgrada uvede liftove u skladu sa evropskim propisima, koji eliminišu čak 27 različitih vrsta rizika u radu i korišćenju lifta, a po ceni koja bi u zavisnosti od broja stanara, veličine zgrade i lifta mogla da bude niža od 1000 dinara mesečno. U toku je tu izrada jedne studije koja ćemo vidjeti u narednom periodu šta će ona da pokaže, gde bismo, ako se pokaže kao realno održiva na tržištu, gde bismo stanarima ponudili višegodišnje finansiranje. Jedna vrsta leasinga, nije leasing, ali to ćemo potom, kad bude završena cela konstrukcija i cela studija, kad bude završena, da vidimo koliko je održiva u datim našim uslovima. Boraveći ceo jedan dan sa radnicima i upravom gradskog stambenog preduzeća, videli smo da se svi trude da rad službe za hitne intervencije bude efikasan, da stanari zgrada koje su korisnici njihovih usluga dobiju pravovremenu pomoć, da firme koje se bave popravkama pravilno rade svoj posao i da skupštine stanara u zgradama sa problematičnim ili onesposobljenim liftovima dobiju najpovoljnije moguće ponude za savremeno i potpuno bezbedno funkcionisanje tog važnog prevoznog sredstva, koje se po prostoj računici u Beogradu koristi i po 1.000.000 puta na dan.